Riboti ya ũthuthuria wa mwĩrĩ wa Sebastian yonanĩtie atĩ aakuire thutha wa kũhũrwo rithathi kĩande-inĩ gĩa guoko kwa ũmotho na thutha na rithathi ĩgĩcoka kumĩrĩra mwena wa na mbere. Naona ya kwamba mwili wa marehemu alianga kwa sababu ya single gunshot to the left of the upper chest, yani kifua hapa juu, na tunaona kwamba iliingilia upande wa nyuma ikatokea upande wa mbele. Organs which were injured, moja ni mbavu. Kwanza ama wacha tuanze na skin, ilikuwa injured, subcutaneous tissue, deep fascia, muscles, bones ambayo ni kama clavicle. Ile ingine ni ribs, rib 1 and 2 on the left side, alafu ikaumiza lung, alafu ikapasua mishipa hapo, akakuwa na bleeding katika chest upande wa left, alafu risasi ikatoka wakati imemaliza kufanya kazi yake. Ũthuthuria ũcio ũtabanĩtio mbere ya maabithaa a rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ rwa KNHCR, rũhonge rwa ũthuthuria DCI, rũhonge rwa gũthũrima mĩtugo ya maabithaa a borithi ya IPOA na bamĩrĩ ya mũtigairĩ othe magĩtĩkĩra maumĩrĩra macio. Na nĩtwakiona nĩ rithathi ahũrirwo ĩmwe ĩrĩa ingĩrĩire haha kĩande ĩkiumĩra haha gĩthũri na ĩkĩhota fracture some limbs na affect lungs. Koguo nĩ auma na internal bleeding nene mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ na nĩ affect lungs. Koguo gwĩciria nĩ twa establish atĩ rithathi ĩyo nĩyo yatũmire nĩyo yakũcire gĩkuũ. Tumekubaliana na vile imefanywa na madaktari kufuatana, hata madaktari wamepitisha, wameona ni risasi na risasi ilikuja ikakuja hapa mbavu ikakusa kama roho yake, lakini ikatokea huku mbele, kumbe iliingilia nyuma ikatokea mbele. Thirikari nĩ ĩkũmithĩtio kumana na ikuũ iria cikoretwo cikĩonekana gũkũ bũrũri-inĩ, na oho ĩkorio ĩgitagĩre arĩa othe mararũrũngana kuona nĩ kĩhoto kĩa Kenya gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ. No tũrakacibwo ũhoro wa order ĩno ya Minister wa Internal Affairs atĩ andũ mahũrwo rithathi ina monekana police station, na twakĩũria atĩ andũ ona mangĩkĩhũrwo rithathi magũrũ ũrĩa president arauga rĩ mekũhota gwaka bũrũri atĩa me disabled. Waandamanaji wanaandamana kuandamana amani, lakini once mnaanza kurusha gun, hizo guns mnaharibu hiyo kuandamana. Kama ni vitu zinaharibika mjaribu, kama ni hii duka unaona itabomolewa msimame kwa hiyo duka, lakini msiharibu. Yani hao watu waandamanaji msiwagonge, msiwaumize, ni mababa za watu, ni vijana za watu wamewategemea. Na tunalaumu tena wanasiasa kupea watoto pressure. Tumesikia uchungu sana cha kifo, mtu mwenye anajitafutia, si ati anaiva, si ati anafanya nini, tunasitukia tu mtoto amepigwa risasi. Nilishangaa sana. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.